December nili inrin niya niya munrang sanga INP Mizo channel clear tute enzain chi bai ule tuntu mapo voina Myanmaram chung munrang sanga chanchin langsar deu kanan ti chuak le a atop thlengin milo ngai thak sak le theu teu tin Myanmar chanchin kan soizin deu zinga in riat hiam lo deu a om le comment lama te khan lo da ula kan chan thei ang chan kan tumanga news update no thu thar dang lo om te po in riata piang in ronda bokanga chutiang chuan kan tang ho zel don nia nimin khan CNDF zinga special commando training anzo fele ta a NUG defense minister po in lompuina thu athona rilru le taksa a dam taka anom zel adu sak thu soin hetianga commando training anan zo le thei hi lom om ati thu soya tuna sipai te inpek na hi nakin antu le fa chuan lo om zel turte ta na nia tlangram nam rangin kumtam tak sipai opna lakata anjalen theina na mani in hlana kepen chuak tu te chu anza om hle ani ti soiboka inpek na a om lo chuan hlotlin na a om theilo tuntum revolution tan in nun na in engkim huama in pe in niang bokin sipai ni na ina kentel re om na zong po chel takin in paltlang theizelang ti karing tlatani KNU revolutionary army tele tuna terrorist council sipai te danglam na langsar ber chu kanril ruput mang hiani ti soin terrorist council sipai te hi chu ramtana in pe sipai tia ko za thla khopin discipline po neilo ril ru thiang hlim pulo le anven him tur mi puite chunga rong taka che thin an ni a hetiang huna hian KNU PDF te ro chuan ril rulama nge na hi kanvong nung tlat turani revolution na hi diktak chuan ral thuama ain ngat berlova ril rupau khawna ani zok kan chelna le mi pui thlop na te tangkop hian sipai salata hi kan chuak nge yang ti hi karing tlatani atia tin mun ranga PDF le sipai do pol rang te ne na tho ho thiam poimo tur thu po soin tuna hi chuan ram chu mun tina revolution a chuak ta a nam sipai ten in beina zone thewa tang khan in na in hlen thei nan duksakna ka hlana chu atiani chin state chimlam kan palet khopuya hian November ni somni le pariat khan CDF tele terrorist sipai te anin ka pa terrorist lampathum anthia midang parukin hliam an tuara kha sipai lam he chuan tun thlengin engma soyan la nei lo nimin taidar khatvel khan kan palet high school om terrorist sipai tele CDF te chu anin kap le a darkar khat anin kap ani terrorist sipai pahni anthi le a midang pakhatin hliam na taka tur bok ni in CDF lam chuan an soi tin tukin khan kan palet khopuya township court po akang le bok voin hi kalemeu kongzo ani zathum na chia anita a thlasom na ani chu cholova kongzo tu te an fakom hle mai tukin khan ani zathum na don demonstration an nei le ni tin mongyo khopui tan chuan nimin kha nipoimo to kani ve boka sipain demonstrator te an kaphlum masak ber champha ania nizan khan thisen phuba chu thisen vekala ka ngai ti thupuya nein night demonstration an nei ve bok Salai William HC in social media lama atarlan dan chuan Chin state Rezua khopuya sipai kema omte intur antui lak na le powaran lak na hrui zong chu CDF le CNA te tang kopin anti chiat sakta veka Rezua sipai kema omte chu ai mit thonang main thimzinga tui halin hunan mangdona an chua ve le ka hlum ngal mai turan ni bokanga andin mun chu a om farhan lo hle mai hetiang hian than tlang khopuya om sipai te po hi ti dan kong dap thei se thle ang than tlang khopui kan ral na sat zia kan hreveka kan tor pui veka ti theyaro kan nei lova ati thei tura kan ngai CDF le CNA lam hian helam po hi reilo te an ma le ngei tura ngayang nimin lama kan puan ta ranger kale PDF 10 nimin tuk dariat le achan ve chho vela bom manga an be te zinga khan mi pathum an thi ngal khania an chanchin dang po chiang devin an ron soi thei ta a khatia nimin tu kha an boma pathum an thi ngal nu khan hliam turan tam hlea hliam tur te zinga pasari chu damdoya en kolan ni mek lain nimin lam khan an thi zuya ti chuan thi zong chu so man ni ta ti na ni heng terrorist sipai te hi miau si police station atangin
3 wheelerin an phura khung tru miuta khu a thlan muala an hal ralta ni in mita mutu te chuan an soi tin hliam tuar dang som ni le pathum an la ombok ni hriatania chung zinga po then khat chu an din hmuna der thong hle ni in an soi nimina bom manga beyan to nu khan terrorist sipai te chuan phai lelet civil mi bong tuak khat an ka hlum sak ni in kale rangers lam chuan an soi bokani nimin tlaidar thum le minute som ni khan dipe yin lama pdf tangrual pol ni te po in terrorist sipai an lam bun poka sipai som thum la yan thi ni in dipe yin kalung army te chuan an soi nimina an lo lam bun tak te chu sipai som nga le za inkar vel ni in manilama sat pia chin khomi te phai thlam le an thlai thar chuwa hal saktu te khan ni a boman tor nu chuan an silai le ral thuam lian an kap na sale hleya chulai mun vela chuan tukin thleng khan an lo om nia soyani a pdf lama an hotu te zinga pakhatina soidan chuan ral thuam lian te an nei awangin le an ni lamero ul bun te chau an nei awangin bom manga lo lam bun nuwa in ka zui kha chu an ti thei vak lovani ral thuam tha an mamo hle ani sakain region hi an buai boka buai man pon nei don ni na lang chaume ka tuna hian miong township lam chu pdf lamin an thunun chaume ka ni miong township huam chunga gate tina lut le chuak te chu miong pdf te le security force cdsom anti ten an vilveng theita ni in voin khan an soi an cheka sipai lam kut chuak le an lam tang te thil nei apiang chu sipai council in sarkar ta apon khumang deuh khan civil sarkar ta an puang ve mi to mai dona chunga tanga an mu tling khom chu pdf te le khopuya chom dol ngai te tan an sem to mai zel dona ni ti an soi boka cdsom lamin an check lo du lo tu te chu an threm na hle ve dona ni nimen lama hetianga township an thunun theita ka tang chuan chin ruin lui dunga ve wak sipai council lam ta bungro phur long lian pani po an man ngal ti an soi boka a thlamuan thlak du viau done pdf lam chuan mi puite thlamuanin an chunga engma har satna an siam don lova text lak ti ang chi te le mi pui thamna ang chi te po engma an ti lo tur thu soin sipai council thil siam le an sumnar ti chiat an tum berani ti an soi kan balu township trin ngu khwa Burma Students Union a hroi tu na lo thok to thin an committee member hlui ethnic concern lamboi puitu ku hnin ong an ti chu December ni thum nimin khan terrorist sipai tel an lam tang Pyusawte pol ta chuan an mana an that ta ni in student union lam chuan voin khan an soya NUG a Labour's Department Deputy Minister ucho cho poina ui thu soin ku hnin ong hian sipai dovin anun na mangral ta thakani hi a mangai em zirlai te tan lelet mi te le kut na thoka eizong tu te mason nan te na satakin sipai thil ti thalo ado renga tuna po hian sipai thu nei na hreom takata ramchung mi puite anzalen theinan a be chhun zoma anun na hlan ta ni a athi na hi athon mai turani lo ati ku hnin ong hi KNU township lammenia aruang an chan theinan voin khan achung tenan boi pui meka chumi nulam chanchen kan hreman talo ani nimin tlaidar thum vel khan kan bolu township huam chung kan balu le kolin inkar kong pui dunga pdf 10 police an kapa police pani bauralin midang pakhatin hliama tuar bok chumi nu chuan chiat tin police station laman puna anni po motorin an kalve maya chung ho po chu pdf lam chuan lo bom le in mi pariat lion hliaman tuar le bokani voin chun lai vel khan mian pdf te chuan sabe than nge khobula maitel tower an ti chele ni in mian pdf te chuan an soi bok nimin tlaidar thum vel khan trillion khopui chim lam luna ge ta security thok terrorist council police duty te chu trillion ydf 10 motor fire in an kapa police te hi thi le hliaman om nge ya azatero an soi mai theiluwa heng police duty te hi an vir khopa veiwa kapiang mai chu suman dil na sa hle thin nia soini tin yi sa chu township sipai pensioner Pyusawte hotu uma cha anti po nimin tuk dariat le minute som panga khan tu tenemo an kapa athilova damdoi in an panpuita a mongjua hospital lampana an tlan lain
sin phiu shin le chong u inkara tu te ne mo an lo dang le a om muna an kap ta a athita ni oma ta ho hian Pyusawte pol te chuan November ni som pasari khan NLD party member ina parcel bom an lo voma an ni chung te po chuan bom ti hre heklo anan hong chu apuak tamai sia NLD activist ku e hlain anti kumsom nga le pani mi le anupui doma si kumsom li le panga an fanu ma 18 kumsom ni le an then omnu do si kumsom li le pasari mi an thi ni in PDF lam chuan an soya tin uma ta hian yisu chu khopui chunga dor le chen na in then khat chu sipai te ne na tangrualin an dap thina an rok fo ne soi ani boka in te pon hal nual to ni nan soi bok tu te modana thitlak ani hi demonstrator te po ama wang hian an man fo maya Pyusawte hotu ti taka ral thuam po kol ve thina hetianga athita hi khuanu ruat te po ning chu damdoi in thlen main an kaphlum man ta hra mani tukin dar nga vel khan Mandalay le pin ulin kalnarel kong Mandalay khopui chianmia ta se township road 58 le 59 inkar road 114 le 115 inkara bomapuaka bompuakina perfuwa wangin mi pakhata boral ni in helama omtenan soi rakhain lama chuan nimin December ni thum jing lamdar khat vel khan cheupiu khopuya sarkar ina cheng kumsom ni le pakhat mi ma emin miat ongi ina mi khwala ni le nei lo check turin terrorist sipayan luta ama an man ta ngala ni anu te na soidan chuan ani hi politics lama in mang poni lova an check lai khan a ming a ID card engkim fel tak le dik takin a hril veka ma se a phone number an zo chuan ama phone number ni lo athian tuema phone number a soita a an manta ni ina soya engwanga ama number hi soilova athian te number zok soi tange ni tero hriathia ma har dewani hi cheupiu khopui police station laminan soidan chuan ma emin miat ongi hi chunglam thupe angin PDF te tanpui thin tu ni an hriata wangin sipai te nan man ti ani a cheupiu lama police lam hian terrorist act number som nga na number te som na mangin case an siam sak ni nan soi Rakhine state huam chunga hian PDF te ne in kop ni an rin hlelawanga an man tak hi mi pariat an om to ni KNU lam thu chuak kan ngai chan deuh mai anga yang kan ti kha voina thaliam ta November thla chunga in do na an ma chon dan report an ron ti chuak theita a an ni nge an lo tho hlok le hle ani KNU laminan soidan chuan an nam sipai KNLA le Karen National Defense Organization KNDO tangkop te chung hotele terrorist council sipai te chu November thla chung khan voice ni le paruk an indova indona te naw le lian tham ti omlovin indona hrim hi nikhata voi ruke motal an nei tinania an indo jing malmal hle ni November thla chunga an indona zonga chuan terrorist lam chu Antian Border Guard Force tenen thian tam hle BGF lamatangin an battalion commander te deputy battalion commander te captain pali te an thiloma sipai lam te nena thi zong hi zale somkoa an tlinga hliam tuar an hria thei chin ringot po zale somnga le pakua an ni ti an soi KNLA le KNDO lamatangin nam sipai pasar in ramtan nunna an hlana medang somin hliam an tuar ve bok tin terrorist lamin sipayan pong ka thin le rapu bom an kam thina wanga civil mi hliam tuar chu thakhat chung khan mi pasari an oma nunna chan pakhat a ombok October ni khat khan sipai council lam chuan inka hayan puanga mase khoya inka hai lam khami kha khan voizani le som sari le panga zet anin ka pani kumtir lam ai khan indona chuak na satiel tiel ni nan soya BGF lam po an cherong tela human rights dan an bo chena satul tul bok ni in KNU lam chuan an soyani Moon State lama chuan kan video masa kan soitak ang khan an khopui loiko a service team terrorist council thona chu tu man manglo ram sen du thu khan chua to a voin khan ta tung township huam chunga PDF te chuan thu chua siam le in an township huam chunga sipai council kut noya office kal te chu an nun na alo der thong ta dewani pon mon phut lo tur thuan soya an thu chua chuan naktip thotan nia tanga office kal tur te chu an chunga engpo lo thlengse
an soi boi thei lovang an tia an nun na le an bungrua te chunga mo phut na kan la thei lovang an ti ni ber tatung PDF te hian hetianga office kal lo tur thu hi an chhuah nual towa sipai lama an tran wange mo then khat chu an tran lem lo poa an din munin apek miau lawa wanga kal anom ve zel boka te chuan voin khan an nung beratan warning an chhuah le ni lelama chuan office ranga bompu ka om jing ta viau mai boka office kal po thil nuam lo takani thu nan CDM pakhat chuan soi ve boka nimin tlaidar level po khan customs office boma puaka mi hring thi em chuan omlova bike pathum lai a chele ni nimin November ni thum khan sipai council thunun central bank chuan dollar control nan ti in US dollar million som panga chu dollar khata cheng sang khat le zasari le somriatin azuar chuak le ta hem maya poisa thleng ret po ala niam lo na sakhop mai thamasa November thla kha chuan million som thum le pakhat an zuara October thla phei kha chuan million za le som an zuara ni February thla tang phei kha chuan poisa thleng control tuma dollar an zor zong hi million za thum le som le point pariat atling to a anram Myanmar poisa phei chuan billion zanga le somret le pasari point panga atling to a chuti chung chuan adu angin a control hlei thei lo chuni hi kanriat angin ASEAN lampo hian minong hlana tel lo point ro an rel thei viau maya ama minong hlana zok hian tel vele dan tur ngai tu in a phi ve sek zoka tun nai khan ASEAN chairman thar Cambodia Prime Minister Hun Sen chuan ASEAN regular meeting ranga sipai council a tel le theina na malaka tum thu a soini om takania December ni rukemo ni sari emok hian sipai council foreign minister u wana mongluin chu Cambodia rama zin turin a som to boka ama Hun Sen angei po Myanmar zin turin a in pei at to nia soi ani ruwa man lok na engma nei lovin Myanmar zin tura a in pei thu le ASEAN chairman din mun nilova Cambodia Prime Minister anga azin tur thu te ASEAN ram dang ten eng anga anlo ngai koi po in Myanmar ramazin a in pei thu nemen pia December ni ni khana soito Prime Minister Hun Sen chuan ti hian soya ASEAN hi tunang hian ram kuwa chowa akal zel hinge tha anga ahma anga ram soma kalzo thian anga ngai ram then khatlung oina tur ringot ngai tu in keimani in nge hi kan thiat mai donem ni chin feldan kan zon ngai alotia thian anga kan ngai ati hi US te European Union le khothlang ram Myanmar Sipai Council thlop lo turam te asoina ngai la tin ASEAN Special Envoy to Myanmar atan mithar ruatani tur thu soitel bok ASEAN chairman hluina kai hroi lai khan ek anglekani kanti sapa ASEAN hi an throi tu tharina han throi meu chuan abiken Myanmar ram chungchanga ngat hi chuan ek potluk don lovani hi thaliam ta November thla chung khan terrorist sipai council laminan ka hlum tak te zinga kumsom pariat noi lammi paruk anom thule thakhat chunga civil men ka hlum hi somnga le pakua an tlin thu AAPP lam chuan an soi November ni khata tanga ni somthum thleng data an siama chuan sipain thakhat chung khan mian man chu zanga le som pahni annia maichia za le pakua an oma kumsom pariat lakim lo hei hi kumtling lo kanti mai thinania sarkarin puitlinga angai chin kumsom pariat latling lo tinani kumsom pariat latling lo an man hi thakhat chung khan mi som ni le pani an om le boka an man tum an man tak lo wanga an ai o an man lailok hi mi som thum le pali anom bok Myanmar mi ram dang va thleng ta te hian Myanmar ram lo zalena democracy an nei le ngei theinan an om naram sarkar an karna sa thin hlea Mizoram om Myanmar mi te point India Central Sarkar chu Sipai Council hna ral thuam khral to lo turin an nge na Myanmar ram zalen nan then om ram te an poimo hle ti an soyani Mizoram om te hian Myanmar mi pui tan lo zong om Central Sarkar hna state sarkar ngai dan tlang taka hril turin an phut lo boka an hotu salai do khar chuan thu soin tuna hian India Central Sarkar hi chu federal ngiata demonstration nei mek Myanmar mi puite lama atang lo tat maya a neutral lo boka Sipai Council hne ral thuam ala zor reng baka kong dangin sipai te hi ala tho pui zelani ati ral tlan chungchang te po soin central berin ral tlan te angai saklo ema wangin India rama hian ral tlanten har satna an to ka
international ramdang ten anlo pom mai thei dan tura po har satna siam sakani atibok India for Myanmar movement a an hroi tu ten an soidan hi adik nge yang India sarkar hi Myanmar then omram democracy system a in opram lian ber ni chung si hian democracy ngiat tu mi puite hi athlop du tlat lovani hi tin ramdanga Indian embassy lampo bia in Sipai council nena thok dun lo ram turin an nge na India sarkar le Sipai terrorist council anin koplo theinan movement sang an bei chove me kani ole tuntumata na Myanmar ram chanchin laksar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a thir tu te na top thlengin min thir saka min ngai thak sak thina in chunga kan lo me